nenze kanje uthi uNdunankulu inkosi njengoba ihlukumezeka kangaka la uthi yibo anemzwanga mhlawumbe mina ngifika nokusha ngakho ke ukulekelela uNdunankulu kwasekushilo ayongixolela amakhosi akwethu futhi amakhosi akazi ukusho lutho kufike thina njengomndeni nina bamaphepha bhalani kahle impela kufike umndeni kwathi phakathi kwalomndeni usenziwa njani umdidiyeli waseKingcetshwayo utshene unobhala wenkosi noNdunankulu ukuthi ibhuku esayinwa inkosi ukuze induna ziye kwakhokha uthathile usenziwa njani ngakho-ke ngithi mina angifuni lokhu ningicinga ukuze sifike siphethweni zinduna uyabona lezi nduna ethi inkosi mayibiza imbizo zithi sinandaba nizolamba nonke ngizwa kahle bahlonishwa ngoba uyabona abantu mabedelelana bebodwa beze beyodelelana ngisho phambi komuntu omdala yishwa lelo ngizama ukulisiza ke manje ngiyangezwa bafowethu ngizama ukulekelela manje ngoba le list okuthiwa ikhona mhlawumbe yenu uyabona ke ngiyenza lento mabe benithumile bethi hambani niyelapha eyithutheni sibizwa ngeyithutha thina abantu bowaxolo ngoba siyaphuza ukusondela kumuntu yingakho abantu besibiza ngeyithutha uyabona ke nani induna zenkosi yakithi ma kuthiwe ngifuna nibe clean kulento engishoyo maphoyisa ningilalele kahle futhi nani ngifuna mina bethi zitheni ithutha uvela uthi wena nduna uvela uthi nisibulele ngendlala niyangizwa mthini leli bhuku futhi alikwaXulu weyinduna ngicela ukunitshena bafowethu kusukela namhlanje Ndunankulu wamaXulu akukho la sizolala khona ngoba sivikela lelizwe sivikela lezi intandane ezihlezi kulelizwe likababa mkhulu ukuthi ziphephe uyabona ke mawufuna abantu bephephe abanye ufuna bebulawa indlala ngoba benza njena nje babhensile yebo kabashi ngifuna ukuyishibeka lento ndodana sizoba sironga kakhulu masizobuza ukuthi ubani wenzeni kubani lezi induna ezikhona eziwu9 ngifuna zifike zithi lalelani nina kade simtshela futhi nduna uyabona bakubheka emehlweni uzokutshena ngelinye ilanga kodwa ngifuna ukuphazamisa kakhulu ngoba njengoba ula kodwa ngithi mina siyavumelana nani induna enila ukuthi umuga odalekile kulelizwe lakithi udalwa yini udala yini ngoba ngajabula mhlawumbe ngake ngihoxise Ndunankulu mali ngathi nina induna enikhona njengoba no17 nje esigamekweni esenzekile sokubulawa kwenkosi kubulawa amawindi mhlawumbe nine chief eniyenzayo khona bangene emini khona bangene ebusuku ema kungenjalo mana ngilinde umhlangano vele uphelile manje uthi umfowethu amaphoyisa awenza umsebenzi wokuthi thina sihlale nje siziphukuphuku kodwa wona size asiqoqele laba bantu ngoba sekucacile kusoba ukuthi owakwethu akabulawa ubulawa ekhaya
kwaziyo lo kwakwenzela ukuboshwa isizwe hayi lapha sibohli la kwala ngisho uphaka ngesicembe asibohli isizwe ngithi ke ngibona ukuthi ke ungivumele ndunankulu makufanele amaphoyisa abophe ake bophe mina qala engibophela ukuthi khona abantu abalambile ngoba ikwazi inkosi yakethu ukusayina isayinele wena nduna kanti wena kusasa uthi akafe ukuze isignishi ihlale kuwe ngoba kusho ukuthi owakwethu hayi ukuthi owakwethu nimhlukumaza kangaka ngoba nifuna izwe vela nibalwa ndawo ezweni ukuthi nifuna ukukhonjwa kuthiwa ningobambela ngeke nikubone lokho sengehlela ngezansi futhi manje qedile mina manje ukukhuluma Donda Nkwele ngicabanga ukuthi Makhosi aseNdlunkulu ubumfishana kabi lo mhlangano noma suqale late phelile manje umhlangano angifuni ukuthi ngivulele ithuba umphakathi ngenza ngamabomu ngoba inkabi lezo kuthiwa igcwele la seziyokwazi ukuthi ubani utheni le list lena onayo besoyicela ukuthi akayedlulisele emaphoyiseni uma unayo nje lo list siyocela uyedlulisele emaphoyiseni aqhubekeke amaphoyisa enzo ulokhu umsebenzi wawo engizokusho Makhosi aseNdlunkulu njengoba esho umdidiyeli umfowethu